ganti e de ka ko nyi mokpokpo na ye bena ya zu agbe no la ya kpo agbe e ya zo le mo si yin nyateƒe la me e ya te agere fofo la dzi ya te ayi fofo la gbɔ le eƒe xɔxɔnu ya te ate ɖe ŋuti le eƒe kɔkɔenyenye me eye ya subɔe le eƒe kɔkɔenyenye sia ƒe atsyɔ̃ɖoɖo me le yi me menye enu si ate ava eme na ame siwo nye etɔwo be woate ɖe ŋuti o nye kpakple o mi ame siwo mele ɖeke me wotsã mi ame siwo menye dukɔwo tsã oa mi ame siwo nye eƒe ketɔwo tsã miete ŋu te ɖe eŋuti egbea miete le esubɔm eye mi mele tsɔtsrɔm o eye ame si nye dzobibi mele mia fiam o elabena amenuveve ɖe su mia si bena miete ŋu do dzesi Yesu Kristo ƒe vɔsa si wowɔ le atitoga la ŋuti be yakɔe nye mɔ na mi yakɔe nye mɔkpɔkpɔ na mi yakɔe nye ŋutete na mi bena miate ŋu azɔ ɖe edzi miazɔ eme ake ɖe fofo la ŋuti ate ɖe eŋuti eye miate ŋu aƒo nu kpakpli da akpe nɛ bena eʋu agbo ya na ye togbɔ be enye agbo bui hã togbɔ be eme toto sese hã eƒe amenuveve ve ye nu eƒe amenuveve kpe ɖe ye ŋuti be yete ŋu to eme eye ye megblɔ be yeava bebe ye ɖokui o ye gblɔ na ye ɖokui be ne ye bebe ge ɖe fiaɖuƒe la me la enyo na ye wu be yeanɔ dedie abi aɖeke manɔ fia aɖeke na ye o eye yeanɔ eku ƒe vɔvɔli te yeanɔ tsɔtsrɔ̃ me da akpe nɛ le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me le eƒe dɔmenyonyo si wòtsɔ ke nye kpakple wo la ta. Biblia na mienya be tso kaka Yohanes amenyrɔla ƒe game kaka na gbea la dziƒo fiaɖoƒea akpasese yiwo kɔ xɔnɛ azɔ eye ame siwo nye ŋutasẽla ame siwo nye akpasese wɔla ame siwo nye emo sesẽtɔa wotsɔ akpasese le exɔ me nye kpakpli wo la miawɔ emo sesẽ ƒe nu menye ɖe ame bubu aɖeke ŋuti o ke boŋ ɖe míɔtɔ mía ɖokuiwo ŋuti bena míate ato agbo bui la me age ɖe eme da akpe na Mawu be ena ye tɔtete enɔ ye nutete be yeate aɖu ye ɖokui dzi yeaɖu yeƒe mateŋuiwo dzi yeaɖu yeƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo dzi eye yeato mateŋui ɖe sia ɖe me age ɖe eƒe fiaɖuƒe la me atsɔ bubuwo katã ŋutikɔkɔewo katã dodoɖedziwo katã ana eya ɖeka ko eye ame si dze dodoɖedzi eye ame si dze kafukafu eye ame si dze bobo gblɔ nɛ be eya ko eya de ta agu na ye magate de ta agu na nu bubu aɖeke le anyigba ya dzi o alo le xexe si gbɔna la me o eya ɖeka ko enye Mawu eye wɔ nuwo katã eye wɔ dziƒo eye wɔ anyigba eye wɔ tiaƒu kple nu siwo katã le wo me la eya ta eya ɖeka ko ya de ta agu na ye ma de ta agu na ame o ye ma de ta agu na naneke o ye ma de ta agu na nɔnɔme aɖeke o ye nye bena eya lé yeƒe agbe ɖe asi eya ta nenye be woagagblɔ be ne ye mede ta agu na nanewo hã woaɖe yeƒe agbe ɖa la yelɔ̃ be woaɖe yeƒe agbe ɖa wu bena yeade ta agu na nu bubu eya ɖeka ko ye miasubɔ. Yosua gblɔ be mitia ame si yewo di be yewoasubɔ ke nye kpakple nye aƒe ya miasubɔ Yehowa woha wɔ nyametsotso meka ƒoƒo ya me be meka le nɔnɔme ye woayi o meka tɔtrɔ yi woava o meka nuwo ƒe gadodo ɖe dzi o meka nuwo ƒe sesẽ o eya Yehowa ko yeasubɔ. Ye do gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Efɔ míeda akpenɔ ɖe wo dɔmenyo ta. Akpenɔ ɖe lɔlɔ̃ si ne ɖe fia mí, si ne ɖeɖem fia mí, si míeka ɖi be na yi edzi nɔ ɖeɖem fia mí la ta elabena wo ŋutɔ lɔlɔ̃ ye nenye. Le wo ɖoɖo si ne wɔ ɖe mía ŋuti,
emo si netanami won kosi oyo de mientita mademo be mi atrato gbo o na le mi dentio na hemi va do ki ogbo apoto mi afa gbododo re nye be na nenye be mi ava tra ha wa manu veve ne wo be mi afa to na se o gbele mi afa me godo me ekpoda mola nyesi zon le eji nenye be mi afa to aku ha fo mi dare mola me le lon si ne tsona mi lata mi yero bogo kokwe akpena obene nu foge na mi le gbesi mi asenyala gomele mi ahwe akọ mi atowe mi azon le me bena fofo fo continue ko e Yesu fo nkome amen ere kuku mi no anyi Gadeka Yesu Kristo blona e fono son lo ele na ebe ya Jerusalem ene yebe ya fimala ya cho edokui ate tadojinu si eva nyi gbanjiro la o esi onyebe nti toto levi dudu pe azando votala onena ne wa Jerusalem o donu solo do moto eve be wa yire Jerusalem no va edola o le ntu ade kpoge si ale etiku zede efe abota one jeyo afosi mo agedola ona yine ne fa ya me no gbodo afa ya makola wa glona afa ya tobe afoto la be te fosi o jarori nai be ya ba du nti toto la villa ple ye fo nusun la wa ne ko efia yo ko ele khota ho de fiago do ajra no katando le tepema bene ye wa va yo abadu nti toto la villa oyi yo pon mo ne ma pepepe ono abale yiwawe Yesu pakole no so la mamle o baba ode asi endudu me afi wa je gome Yesu glo na obena enye fe jiji libo be ya du ti toto levisia pakleo esi enye mamle ya du pakleo afi ya gaba du de le fofo la fe fiado fe la me si enye mamle adu mo ele ye maga du ako ele gbogbo na we ye fo jojo la nyigbanji ye fo ku fo gamosu Yesu Kristo blona Yohanes fe nous sommes là plein temps nous sommes là sur obia nous gamo kude nous si donti nous kataye nous sommes là gado chia nous do Yohanes fe nous sommes là chia nous do ouais akakle fe nous sommes là chia nous do ma e don't you know bana ziale siye ngbetola li ehonlo maten achinu do o gameli oba cho ngbetola jolo ogbo e maiko ya fie wa chinu do tanu shido we game na ha me na Kristo ha me ya Yesu ye gblomo le no be ye dunu apote akpaklio ya ga dukule wa kama ya duele fiado fa la me ye fofo la fa fiado fa la me kure nunu no ntia
eyi odunu avoa onunu ono wine ke egblɔ na wo be esi enye mamlea ye no ye magano wine tsetse ƒe tsi aɖeke le anyigba dzi o va se ɖe esime yeanui yeye le fofo la ƒe fiaɖuƒe la me. Yi gɔme nye be le gbɔgblɔm be kristotɔ ƒe wine ŋuti dɔwɔwɔ, kristotɔ ƒe ahamua me ŋuti dɔwɔwɔ la menye nane si wa agblɔ o. Eyɔ ɖokuiwo be kristotɔ, eyɔ ɖokuiwo be Mawu ƒe dɔwɔla ko la, ekema mi kpakple ahamua me ɖe sia ɖe nye kla mo. Hallelujah. Awo eya ŋuti mi le nu ƒom tso egbe o, eya nu do go ɖe nunue. Eyi woɖu nua vɔa, Yesu bia nya ɖe eƒe nusrɔ̃lawo. Luka ƒe agbalẽ ta blaeve. Wokɔe blatɔ̃-vɔ-atɔ̃ kple blatɔ̃-vɔ-adelia. Blatɔ̃-vɔ-atɔ̃lia me ebia wo bena esi medɔ mi gakotoku kple mɔzɔkotoku kple atokotawo manɔ mia si la, ɖe nane hiã mi mahã. Eye wogblɔ bena naneke mehiã mi o. Yesu dɔ eƒe nusrɔ̃lawo le yi me ye wònɔ anyi kpakpli wo. Edɔ ame 12, edɔ ame 70 hã. Gake le fia 12 koe wòle nu ƒom kpakpli. Eyi me dɔ mi le ema yi me mede se na mi be ne mi yi gea, migatsɔ gakotoku, migatsɔ mɔzɔkotoku, migatsɔ atokota aɖeke o. Miwɔ ɖe edzi nenema eye miedzo. Eye mieyi ɖe nane hiã mia, wobe ao. Naneke mehiã mia. Nu kae nye gakotoku? Enye nu si me wodzrana ame ƒe ga ɖo. Ne be yeyi afi aɖe, ega si nava yi zã, wotsɔnɛ ɖe asi. Me ɖeke metso le aƒe me be yeyi asi me, yeava yi ƒle nu kpɔ, ko ye metsɔ ga ɖe asi o. Me ɖeke metso le eƒe du me be yi duʋuʋu me ye ega le si metsɔe ɖe asi kpɔ. Eyi Yesu le etɔwo dɔ gea, ebe ne gatsɔ gakotoku, yi gɔme nye migatsɔ ga aɖeke o. Mɔzɔkpetea yenye akpete yi me ye nu hiãhiã me nuzazã yiwo woatsɔ ayi mɔ dzi ne na ava yi ɖɔli awu, ne na ava yi tsɔ avɔ yina ɖo ɖe afi aɖe amlɔ dzi. Enumawo katã, kuku yina ava yi ɖɔli, agbalẽŋlɔti, agbalẽwo, galidzi aɖe, suklidzi aɖe, azidzi aɖe, alo ƒodo gbɔkpɔnuwo, wɔn nɔnɔ mɔzɔkpetea me alo ebe wo ne gatsɔ nu ma o. Afɔkpa hã wotsɔna de akpete me, ebe ɖo hin yava yi ƒu dzuvi ɖe ta, ƒu fɔkpa, yava yi ƒo bɔl ƒo fɔkpa, yeyina ɖe kpekpe aɖe ye wòhiã be woakpɔ ye be yekɔwo le ye lea, nyɔnuwo ta zɔ kɔkɔe anɔ akpete me. Wole ɖewo nɔna akpete me, numawo katã ebe migatsɔ nu ma o. Nu kata yo. Yi me Yesu le anyigba dzi kpakple tɔwoa, woƒe hahiã ɖe sia ɖe kpɔ eƒe ŋkume. Eyi ye amlɔkɔe xɔlawo dometɔ aɖewo va kpɔ Simon. Wobie be miaƒetɔ ɖe exe na amlɔkɔea. Mebia nya ɖeke aƒetɔ, wokplɔ aƒetɔ megblɔe kpɔ, ake be exe nɛ. Ta eya amewo dzo vɔa, Petro va do ɖe aƒetɔ la gbɔ. Megblɔ nya ɖeke o aƒetɔ gbɔ. Menya nu yi ne oa. Ebie be
gawo wogbe dzumeviwo si woxɔna amlɔƒe le alo amedzroviwo woɖo ŋuti ɖe amedzroviwo si woxɔna haleluya enuwo katã be ta woxɔna amlɔƒe vitukui aɖe ko le amedzroviwo si watsumeviwo le wotsonɛ na Yesu ya be Romatɔwo ƒe kɔnu lé wɔ ɖe gã me amedzrowo si woxɔnɛ le ne nye Romavi kɔ ma na ba dukɔwoa ye le dɔ wɔm na dukɔwoa ye le gbɔ kpɔm be nanɔ dedie gake gbea nuwo trɔ anyigba dzi menye míatɔ haleluya ye mi nye dziƒotɔwo ta ne mi le anyigba dzi ale be míaxe nu kɔ amlɔƒe ebe oke nenema wòle gake eye nye be ne ƒo nu ta yi nava yi da ƒe akpa gbãtɔ yi ava ɖe nake be nu me akpɔ ahome aɖe le me nava yi kɔ na ɖe nye kpakpli wo nu eyi wòdɔ eƒe nusrɔ̃lawo be mi yi gakotoku matsɔmatsɔ mɔzɔ kpete matsɔmatsɔ atokota matsɔmatsɔa woyi woɖu nu wonɔ nu wokpɔ mlɔƒe mlɔ wogbɔ va dedie afɔkpa mevuvu le afɔ na wo eŋu metɔ afɔ na wo wo naneke mehiã yi o ke azɔ la eye wogblɔ na wo bena ke azɔ la ame si gakotoku le esi la netsɔe nenema ke mɔzɔ kotoku hã eye ame si mele o la nedzra eƒe avɔ eye wòaƒle yi ebe ame yi si eyi mele oa nedzra eƒe avɔ ne wòaƒle yi nu ka gblɔm wole o ele gbɔgblɔm be mele zozom le mia gbɔ nyemaganɔ anyigba dzi o menye ya ta mi magawɔ dɔ ɖo tsɔ ɖe megblɔ na mi be dɔwɔla dze na fetu ta miele dɔ wɔm nam ta nye ya xe fe na mi ntete le asi nye be ne nye meyi kpakpli mi le ŋuti la me o hã mana be ame yiwo gbɔ mi yia miakpɔ amenuveve le wo gbɔ woana mi nu miaɖu woana mi teƒe miamlɔ eye nye ŋutɔ mele kpakpli mi ta awu mavu le mia ŋuti o afɔkpa ɖeka ya mi do amagble eye me na mi do le Egypte va yina Kananyigba dzi nye nɔ gbea dzi ƒe blane hã afɔkpa megble le afɔ na mi o awu mevu le mia ŋuti o afɔkpa le titim le afɔ na ɖeviwo kaka wotsi kpakpli ɖeke megble o gake fifia nuwo trɔ gbeɖiɖia trɔ ele na mi be miawɔ dɔ haleluya ebe mi gatsɔ gakotoku ɖe asi egɔnye be wo ŋutɔ megabu tame na ga yina zã gake fifia be ame si gakotoku le la netsɔe yigɔme nye be Mawu yɔ na eƒe fiaɖoƒe eƒe kelili eƒe takeke eyɔ na Mawu nya gbɔgblɔ menye gɔme nye be nagblɔ be nye Mawu nya gbɔgblɔ ko meli na nye magawɔ dɔ bubu aɖeke o Mawu nya gblɔla me nyo ta kapita dɔa nye magawɔ Mawu nya gblɔla me nyo biklia dɔ nye magawɔ Mawu dɔwɔla ye menye pastor menye eya ta nye kpakple ordinateur be nye akpa Mawu dɔwɔla ye menye pastor menye Mawu nyanyui kakala ye menye Mawu nyagblɔɖila ye menye apostole ye menye eya ta nye magada agble nye magawɔ driver dɔ awo ebe nu yi ne wɔna tsã nu yi ne nya wɔwɔ nu yi Mawu ve nu o ne nya wɔwɔ wòate ŋu ahe ega va na o nɔ wɔm hafi naganɔ dɔa hã wɔm hafi nanɔ gbeƒã ɖem nyanyui la ne yina ɖe mɔ dzi ɖe xexea va gblẽ sisi la
be ame sia ame si le mawunya gblɔm ma wole kpɔm abe Matewitɔ, wole kpɔm abe Kufiatɔ, wole kpɔm abe Dɔwitɔ, wole kpɔm abe nubiala. Eta ɖe ne yina ɖe wo ŋutɔ wɔ wo mɔzɔ ɖaka fine. Enuwo katã ne nɔ eme nɔ be mava yi nɔ ame aɖe be ekɔ dzi o. Hallelujah. Dzrava ɖoa ava me si no ta dzra ɖo. Ne be yi mawunya gblɔƒe le sɔkɔ ɖe wo ŋutɔ nate axɔ exɔ le amedzrodzreƒe aɖe anɔ me axe fe. Wo ŋutɔ nate aƒle nu aɖu nuɖuɖu yi enyoa. Nuka gblɔm wole? Mi gadzudzɔ dɔ eta wo be na ame ɖe be ye ma awɔ dɔ wɔ la eka ne ga nu kɔ ne ga ɖu nu. Ame aɖewo si wonye gbedzinamelawo wote ɖe ŋuti nye nɔvi dzidzi nu katã ne gbe tɔtɔ na Mawu yɔyɔ. Mi nye be Mawu yɔ o, ŋutɔ hã ne nye be Mawu yɔ ye. Nu katã ne gale dɔkita dɔ wɔm ɖo. Yɔyɔ yi le wòa gbedzia me hiã be na gawɔ dɔkita dɔ. Alakpae. Ame aɖewo li menye ɖeka ye wɔe nenema. Ame aɖewo wɔ ɖeka xɔ gbɔ ɖe me vɔ. Ame aɖewo li Mawu yɔ gake Mawu ɖe mɔ na wo be woanɔ dɔ aɖe wɔm hafi anɔ yeƒe dɔa hã wɔm. Kafla ne nye nufiala Mawu dɔe alo ne le nu fiam amewo bena woanya nane akɔ wɔ dɔ le agbe mea ele dɔ wɔm kpakple Mawu ye. Ne le Mawu nya gblɔm ele dɔ wɔm kpakple Mawu ye. Wo gblɔnɛ be dɔkita dɔ enyo be le kpekpe ɖe amewo ŋuti gake wo ya yɔyɔ wa le tɔxɛ. Eye wɔ be wole Mawu ƒe amewo katã dzum be wonye kufiatɔwo. Nye me gbɔgblɔm be ame aɖeke manɔ anyi Mawu nya gbɔgblɔa ko wawɔ. Elabena ne menye Mawu ƒe amenuveve ye o la ame aɖeke mate anɔ dɔ bubu wɔm hafi anɔ Mawu nya hã gblɔm o. Mawu nya gbɔgblɔa exɔna ɣeyiwo katã na me. Agasia game yi ekpɔ ame ɖe wobe asrafoe, wobe enye agblega, enye enufiala le gɔmedze suku alo titina suku alo suku kɔkɔ, evɔ wonye Mawu dɔwɔla, pastor lo, Mawu nyagblɔɖila lo, apostolo lo, wote le wo kple via wɔma, amenuveve gã wonye le ye dzi. Nenye be amenuveve ma le dziwoa, wɔe nenema. Vɔ ne be o eya ŋutɔ egblɔ na wo be ɖe asi ya kema ɖe asi. Amen. Nu le me le fi ya be ame si si yi me le o la ne va dzra eƒe avɔ eye wòatsɔ ega aƒle yi. Yi gɔme nye be ame aɖeke mate ayɔ eɖokui be Yesu ƒe nusrɔ̃la, Yesu ƒe yomedze si eyi manɔ esi o. Ne be enye Yesu yomedzela la, ne avɔ me le asi o ne le amama le zɔzɔ ma enyo wu be nanɔ yiyim eyi ya manɔ asi o. Hallelujah. Mía dome ame ne ni ya te zɔ amama to lome ƒe ablɔwo dzi o. Ne zɔ amama le lome ƒe ablɔ dzia mewɔ naneke na Yesu wu nenye be ele yiyim le asi o. Ne miexlẽ miaƒe ŋɔŋlɔ kɔkɔewo nyuie miakɔ ƒe ɖeka ƒe wɔme etɔ̃ Yesaya zɔ avɔ matsɔmatsɔ awu madomado alo ele nye Biblia mea Mawoe gblɔe nɛ ta amama nɔnɔ menye ŋukpedodo Mawu o. Nyɔgblɔ be ya ta ne yi fifia koa nava yi da wu nakɔ da kpete me ne nazɔ mama ya ƒe mo me gblɔ me lo. Hallelujah. Mía nɔvi aɖewo li nenye be awu yi woate ŋu ado
ayi kpekpe ayi ɖe takpekpe gãwo eye woakpɔ wobe awuawo do awua nyo fain ne megasua me wo le wo si o ko la wodze gblɔm be yewo le amama alo awu ɖeke megale yewo si o ame ɖe le nyagɔme se na me awu yi woate ŋu ado eye no di koa amewo tsɔ akpɔ oh fine awue nyo aleke ya ne mesue wo o la ke me le aƒa dom xoxo be awu aɖeke megale yewo si o yesu be nenye be eyi me le asi o tsɔ awuawo dzra ava yi ƒle yi nu ka ta ye o be míaƒle yi ɖo nu ka ta míaƒle yi nu ka ta eyi ŋutifafa le anyigba dzia Yesu Kristo eye nye ŋutifafa fia ye wole gblɔm be míaƒle yi o nyanyoa agbe be míava yi dea vɔ yi ƒe nya gblɔm wolea menye yiwo kɔ va yi gblɔna koko me ye wo lo menye yiwo va yi kɔ ƒona ve ado nane ye wo lo eyi yiwo kɔ wuna me gblɔm wole yi yiwo ƒona ɖe ame wokuna be nya ye gblɔm wole egblɔ le Luka ƒe agbalẽ ta 8 me koko bla atɔ̃ ɖeke yi bla atɔ̃ etɔ̃lia me be ɖe yebui be ŋutifafa nage me va le anyigba dzia kpao mele egblɔm na mi bena me mama boŋ ye meva mama nuwo me boŋ ye elabena tso esia dzi yina la ame atɔ̃ anɔ aƒe ɖeka me eye woama etɔ̃ atsitre ɖe eve ŋuti eye eve atsitre ɖe etɔ̃ ŋuti woama fofo kple viŋutsu dome eye woama dada kple vinyɔnu dome woama lɔ̃xo kple lɔ̃xoyɔvi dome ŋutifafa fia be yebekɔ ŋutifafa va anyigba dzi o mama ye etsɔ va emi xɔ se be ŋutifafa aganɔ anyigba dzi Nigeria ye ma nyɔmie nɔ ɖevi me no ƒu wɔlesa mi na se kɔ nye Biafra ba aƒa be nya ojuku aleke wobe yi bo be wa de le Nigeria dzua ŋuti ƒe gbogbo ɖewo va yi gake nya megale Nigeria gbea ne ma meve mía nɔviwo nu le fi ma agazu etu kple bɔm kple yi be nya Ethiopia wɔ yovo meɖuwo dzi kpɔ Ethiopia ɖekae nye dukɔ le Afrika nyigba dzi ye yovowo va ho aʋa ɖe ŋuti woɖu yovowo dzi woɖu Italiatɔwo dzi womenɔ yovowo ƒe kpɔkplɔ te kpɔ gake egbea wogatso wo ŋutɔ ɖeɖe wogatso le wo dome ame ɖewo be yewoaɖe ɖa ame ɖewo be yewoaɖe ɖa mía nɔvi eveawo le Ghana me le afii egbe wole tame bum be yewo manɔ Ghana me yewoaɖe ɖe yewo ɖokui si yewo hã yewoazu dukɔ ɖe yewo ɖokui si you know le agbagba dzem be yeana be ŋutifafa nanɔ anyigba dzi gbe ɖea koe míaƒe tɔ Yesu gblɔ nya ɖe da ɖi ebe yeva mama hege ava anyigba dzi
Kristo ŋutɔ ɖe fi yɔ do ɖo ko la mama va na koe ema na amewo me hafi ƒoa ƒu etɔwo nu. Eyi wòva anyigba dzia ebe yenye kekeli va ta ame yiwo dze ya yome la eyɔ be kekeli, ame yiwo me dze yome la eyɔ be nukɔ viviti eye wobe kadodo ka ya te anɔ kekeli kpakple viviti dome ma eyɔ amea ɖewo be ame dzɔdzɔe, ame yiwo kplɔe ɖo, ame yiwo le zɔzɔm to eƒe afɔtoƒe ƒe ame dzɔdzɔewo, ame yiwo mele eƒe afɔtoƒe to me eyɔ va leke ame vɔ̃ɖiwo. Eyɔ amea ɖewo be alẽwo woanɔ yeƒe ɖusi me eye yɔ ɖewo be egbɔwo. Eyɔ amea ɖewo be wonye fofo ƒe dukɔ, wonye fofo ƒe yomedzelawo, ye fofo ƒe viwo. Eyɔ amea ɖewo be abosam ƒe viwo, eyɔ amea ɖewo be anyigbadzitɔwo. Mama afi wodo gbe ɖa le Yohanes ƒe agbalẽ ta 17 me ɖe ame yiwo nye yomedzelawo ta be ne wɔ nukɔ be ne woate ŋu anɔ ɖeka abe ale si ye fofo la kpakple gbɔ kɔkɔewo le ɖeka ene, abe ale yi le fofo la me eye fofo la hã le ye me. Mama Yohanes ƒe agbalẽ ta 7 tokpukpe 49 esi ameha la dometɔ aɖewo se nya siawo la, wogblɔ bena vavã ame siae nye nyagblɔɖila la. Bubuwo gblɔ be esiae nye Kristo la eye bubuwo hã gblɔ bena ɖe Kristo la atso Galilea mahã. Ɖe ŋɔŋlɔa megblɔ bena Kristo la ava to David ƒe ƒome kple Bethlehem kɔƒe afi si David nɔ la o mahã. Ale ameha la dome ma le eya ma ta. Nya kawoe wose? Yohanes ƒe agbalẽ ta 7 me. Biblia ne mi nya be le azã la ƒe ŋkeke mamlɛa dzi, ŋkeke gã dzi, etso le amehawo dome eye wogblɔ be ne tsikɔ le ame aɖe wum la neva gbɔnye eye wòava no tsi gamana elabena ale nya la gblɔe nye si tsi si miano la atrɔ zu agbeti tɔsisi anɔ tsatsam to mia me. Nya siwo se ma eƒe nya siwo gblɔ na be eƒe ɖeɖefia wɔ be amewo ma le wo dome ɖe ya ɖeka ta. Amewo yɔe be nyagblɔɖila la, amewo be Kristo, nya ka gblɔm nele, ame nye ame dzesi Nazaret wotso. Ɖe ŋɔŋlɔa megblɔ be enu nyui aɖeke mate ŋu do go so Nazaret oa. Ɖe ŋɔŋlɔa megblɔ be Kristoa Bethlehem ye wòatsoa. Ɖe ŋɔŋlɔa megblɔ be woyɔ ya ɖeka be Bethlehem tɔ, woyɔ ɖeka be Nazaret tɔ, woyɔ ɖeka be Galilea tɔ. Leke nkata amewo ma tsaka ɖo. Yesu he mama va xexea me. Vɔ nenye be wò ya nenye Kristo tɔ, menye ministère de la foi tɔ, menye ministère de la foi tɔ, menye ministère sur le roc tɔ, menye ministère pour le salut des âmes tɔ, menye ministère Christ est le même tɔ, menye Pentecôte tɔ, menye Baptiste, menye wanenye Kristo tɔ. Ekema ate awɔ ɖeka kpakple ame yiwo katã nye Kristo tɔwo meka fi yiwo le.
Hallelujah. Eto gbere ba me yo yi fo nu sron la wa no de ka. One fi le yo do ki o be kolama yo ndito. Badapito. Barquasito. Charpangato. Socoreto. Kakana banya le socorea a tovuto le pangala. Bakpre kopo ti odome. Hallelujah. No me gbadagoa, mi ave mi le gbadago. Ba mi a eti ba me le mi agbolo. Allo? Ti poto me le mi agbo. Gbadago ko. Ta de ka o ma te no anyi gbanji. Ne be Kristo ko. Ne le Kristo amalo. Allo ouais, le ministère sur le roc. Quoi va? Il s'est sur le roc, moi, il y a fier de quoi? Christ, oui. Alléluia. Yesu do ngbere na ngbedodo gan ye onye. E ngbedodo ya ava me lo agbe me koi. Ele me vam hoho. Agan yeji ano me vam. Ngbedodo ya enyika. Ebe amewo katan alefumi le nye nkota. Amewo katan alefumi le nye nkota. Neje Kristo yome amewo alefu le efe nkota. Amewo katan. Negbe ame yiwo je yome. Abale Yohane je yome. Oko ema alefu. Donc, Bible me globe, Yesu me globe amewo alefu le nye nkota. Amewo alefu mi. Dana sego me be menye de kanye Kristo to. Mo ye kanye Kristo yo me jela. Kristo yo me jela osubo. Maga vodada yi Elia obe ye de ka ko suso la nyigbanji o. Amegede oli le Togo afi, le Benin afi me, le Ghana afi, le Burkina, l'Afrique yo me de taguna etro bubu adeke etro adeke po, vodu adeke po, yebe adeke po, mami otako, o me de taguna gbogbo mako adeke po, o me de taguna amegbeto. Legbena mau chifo planifgan walako. Ebe wa le fumi le nye nkota. Ebe meglo wa le fumi. Elle bena mi le ministère sur le roc. Wa le fumi le nye nkota. Amo le ministère sur le roc va. Nous keke lo mai ko ho lo. E keke ya ten le fu. Wa le fu bero. Alléluia. Hein? Non. Ouais. Aboboto. I'm a 7 age 5,000. Let me call the con. On a mis sur le roc van. On est à 5,000 là. À quoi attend? On a taillé aboboto à le four. On a le four. À le four. Oh. Maman, est correct. Allô? Et de vous top bounty. Oh ben, et si me jajamo. Ta, ijo 100 francs. Yeje. Alofa. Ne mi ave ko konu. Ne tiwaja. Je me t'offre pas, ne nyama le jvamo ha. Nyama to alofa de kamadoda. Le agbo kakati agbe jaye enuku agbo le jvamo ko. Me vois. On a d'accord alofa de kadoda. Nous kata wa le furu. Fa nenye be nenye Kristo to. Anye be o ma te yo Kristo pon ko de yenti.
wa be tɔgbuiwo le nane wɔ ge tɔgbuiwo ku va yia ko hã va kpɔ gome le me ne ganye gakɔ ene kɔ ɖo ŋutɔ me yiwo hã ta ne megbe nya kɔ ɖo kɔ be ame ya menya ame ye ga o meganye mía dometɔ ɖeke o meganye mía tɔ etsitre ɖe mía ŋuti ta woalé fu wolé fu ɖe nu ka ta le Yesu ƒe ŋkɔ ta ŋkɔe nye nu ka eƒe ŋkɔe nye kɔkɔe agbe kɔkɔewo nɔnɔ eye awɔe be amewo alé fu o menye tsɔtsi o yi ta wolé fu o ɖo Hallelujah. Ye ta ye o gblɔna be tsɔtsi ya ate ayi fa ye ate yi. Ta tsɔtsi ma o gblɔna be nye tɔgbe be kɔnu ya ate wɔ fa. Alo? O tsɔtsi ma ya ate yi. Ta tsɔtsi ma o gblɔna be mami ɔta menye nugbegble aɖeke o. Ne mami la me ɖe gbɔ ate li ne fa, ate dro kplɔ ne fa. Tsɔtsi ma ate ayi, elabena tsɔtsi ma wo ɖena mɔ be ne nyɔnu ɖe srɔ̃a kua ate wɔ aho le ti ade ƒe ɖeka ƒe eve ƒe etɔ̃ fa. Tsɔtsi ma ate ayi fa, elabena tsɔtsi ma wo gblɔ be afa menye nugbegble o. Hallelujah. Va nenye be Kristo ye ne xɔ eye wo ŋutɔ ne nɔ anyi ɖe Kristo ƒe afɔ nu eye wòfia wo nu tso eƒe nya la me eye nenye bena ebe mi do go le wo me eye migaka asi nu ƒoɖi aɖeke ŋuti o eye ne do go eye wogblɔ na be kpɔ ale wole be miawɔ woƒe mawuwoe nye si ale miawɔ woƒe aklamakpakpawoe nye si migba wo eye mitɔ dzo wo eye ne wɔe la wɔ aƒemetɔwo katã woalé fu woagblɔ hã be ne nu kɔ ne dze aɖaba wota gbɔgblẽ abe ale yi wogblɔ na Yesu ƒe yometɔwo Simon Juda Yakobo kple amelia be kɔbrem kple nɔvia nyɔnuwo wobe dze aɖaba ne be le nu fia ma wova gblɔ di ne be ye dzo le ameawo dome edze aɖaba ta wo hã woayɔ be edze aɖaba woalé fu be ele yewo ŋkɔ ƒoɖim ne le ƒomea be ŋkɔ ƒoɖim le dua me le tovowo wɔm ta le yi woawɔ ye enuwo woagblẽ do wa yi ke woatsi ebe woalé fu le nye ŋkɔ ta eƒe ŋkɔ nye kɔkɔe agbe kɔkɔewo nɔnɔ ele ʋɔnu drɔm wo ye ta wolé fuwo ɖo ne meke nuwo hã wobe le gbɔgblɔ na be yewo nye nuvɔ̃wɔlawo megblẽ o ɖo megblẽ o be wonye nuvɔ̃wɔlawo agbe yi nɔm ne le ʋɔnu drɔm wo ta woya woagblɔ be ne wɔkɔ anɔ yewo kpɔm si gbe trɔsubɔlawo ne wɔkɔ le yewo kpɔm si gbe nuvɔ̃wɔlawo evɔa ye me ko wodzi wo hã le eta wole fu ɖo eta wole nu baɖabaɖa wɔm ɖe ŋuti wo ɖo ɖo yi eta yewo de enu etime na wo be nanɔ eta yewo de nu akplẽa me na wo be naɖu egbe ga yi aƒea kpɔ woto fufu na wo fain wonye be xɔla ye dzɔdzɔna dzi na wo woda xɔlɔ de si na wo ele ʋeʋẽ nyuie ene kɔe ɖu ewɔ ŋkunu na wo be ne gale agbe wo ya menya be wode naneke me ame nuveve haleluya ye te wo dze yewom be adzetɔ eva dzi atsi elabena ŋkɔ wowɔ ɖe sia ɖe do kpo ne gakpɔtɔ le agbe te wo dze yewo be ke ne wɔkɔ be tsɔtsi adzetɔwo ɖeɖe adzetɔ ke ame si ado dzi va se ɖe nuwu la eya akpɔ ɖeɖe megblɔ be ame si ado dzi na ɣeyiɣi aɖe
Megblɔ be ame si ado dzi ɣleti ɖeka o. Megblɔ be ame si ado dzi eƒe ɖeka o. Megblɔ be ame si ado dzi eƒe ewo. Ƒewo sugbɔ ŋutɔ alo ƒewo me sugbɔa. Megblɔ ame si ado dzi ƒe ewo akpɔ ɖeɖo. Tso ƒe akpe ɖeka alafa asieke bladre-vɔ-ne ɖe kaka va na gbea ɖe ewɔ ƒe neni. Ewɔ ƒe blatɔ̃-vɔ-adre. Ƒe blaene-pardon, ƒe blaene-vɔ-adre. Ƒe blaene-vɔ-adre ye me le Kristo me ya. Enye dzidodo. Ƒe blaene-vɔ-adre dzidodo sɔŋ. Ɖe gbe sia gbe be le kekem la, tetekpɔwo li. Gbe sia gbe ƒe le kekem la, dodokpɔwo li. Gbe sia gbe ƒe le kekem la, yometitiwo li. Gbe sia gbe ƒe le kekem la, aʋawo li. Ke ebe ame si ado dzi va se ɖe nu ame ma la kpɔ ɖeɖe. Ƒe neni ye wòa ne do dzi. Ƒe neni ye ne do dzi. Ye ne dzadzram ɖo be yeanata. Meganata o se. Megatrɔ megbe. Megagblɔ be yeagbɔdzɔ eme na ye ɖokui o. Hallelujah. Ne aʋa va le sesem ɖe edzi la, nye be aʋa ƒe nu gogo. Nɔvinye. Ne elé ŋku ɖe Kristo tɔ ƒe aʋawɔnu siwo Mawu kɔ ɖo eƒe asitsɔƒe ŋutia, naneke meli wòakɔ tsɔ megbedome. Naneke meli wòakɔ tsɔ dzime. Enu li wòakɔ tsɔ akɔta. Dzɔdzɔnyinyi. Nu li wòakɔ alé antrɔe bibi siwo futɔ le dadam akpoxɔnu. Afɔkpa le afɔ nɛ. Ate ŋu alé nane ɖe asi. Míage ɖe fi ma. Eye Yesu be míadzi. Eyi. Ebe míaƒle. Ne hiã. Ye ta ne futɔa va ɖe. Ba kɔ kpakpli. Tɔ ɖe nu. Ebe mi tsitre ɖe futɔ la ŋuti. Eke ma wɔ nu kɔ. Asi le mia. Megblɔ be wòna asi le futɔ la nu. Hallelujah. Megblɔ be wòna asi na gbɔgbɔ vɔ̃. Megblɔ be wòna asi na abosam o. Ebe tɔ ɖe ŋuti kpe akɔ kpakpli. Dzodzi sesĩe asi le nu o. Nu yiwo be na asi na nye nu vɔ̃. Hallelujah. Abosam ɖe ewɔna nu vɔ̃ vɔ me ye nye nu vɔ̃. Ebe si na nu vɔ̃. Ebe si na matre. Ebe si na hasiwɔwɔ. Numawoa si na wo. Gake na abosam kpakɔ kpakpli o ɖe. Ne trɔ dzimedoea ko eku. Hallelujah. Ne trɔ dzime do abosam ko ne ku. Kpe akɔ kpakpli. Hallelujah. Dodzi. Gblɔ nɛ be Yehowa ka mo na o. Gblɔ nɛ be kadodo aɖeke mele nye kpakpli o dome o. Gblɔ nɛ be teɖa le mɔ me nam. Gblɔ nɛ be Kristo le menye. Ame si le menye la etri akɔsi wu ame si le me o. Gblɔ nɛ. Megatrɔ megbe dui gbe ɖe o. Megasi le enu kpɔ o. Ame si ado dzi va se ɖe nuwuwu la eya akpɔ ɖeɖe. Eye abosam
va le Yesu tempo le beaji. Menye Yesu esi le nu. Yesu tɔ ɖe nu. Va ɖo afia ɖe la abɔsamu edzo. Miakpɔ be tete kpɔ mamlɛ si wokɔ te Yesu kpɔ eye sese wo katã. Ebe ne de tagu na vie quoi. Ekema dzifo anyigba be fiaɖoƒe yiwo katã ne kpɔa matsɔ ana elabena wotsɔe nam eye ame si dzrom la eye metsɔnɛ nana. Yesu gblɔ nɛ be woŋlɔ ɖi bena Yehowa wo Mawu ɖeka ko na de tagu na eye ɖeka ko na subɔ. Eye Biblia be eye wogblɔ ma ne vɔ ko la abɔsam tso le egbɔ na ɣeyiɣi aɖe. Menye Yesu edzo le abɔsam gbɔ. Abɔsam edzo le Yesu gbɔ. Hallelujah. Da ewoe atsitre ɖe abɔsam ŋuti emo kplala va se ɖe esime wòasi le nuwo, va se ɖe esime wòadzo agava trɔ va ya. Eta ye wòbe ke ame si ado dzi va se ɖe nuwu la eya akpɔ ɖeɖe. Tabeka akpa yie wòato va atsitre ɖe ŋuti o. Tɔwoe nye be natɔ sesie. Hallelujah. Ke yi ka ƒomevie ebe miadzra avɔ ne hia ne miakɔ ƒle yi. Yi ka ƒomevie mia aƒle. Nya ɖe fia ƒe agbalẽ eta 8:9 na menye bena menye eyi si nye kpɔna eyi si wotsuna kple ga atsɔ ati awɔ asi le ƒe ɖe ŋuti menye ye be nyagblɔm Yesu lo. Nu katã yo. Nya ɖe fia ta 8:9 be ame si tsɔ yi wu ame la woatsɔ yi awu eya hã. Evɔ Yesua eva be yana mi agbe eye enye agbe. Ta mele dzidzim be miaku o. Ne me dzidzim be miaku o la mate agblɔ be miazã yi si ne miekɔ wu ame la woatsɔ yi make awu miawo hã o. Eliya tsɔ yi wu Baal ƒe nyagblɔɖilawo eya tae wògagbɔna anyigba dzi ɖo abe Mawu Yesu ƒe ɖasefo wokple Mose wonɔ gbeƒã ɖem nyanyui la le yome titi gã ƒe game eye gbe ma gbe mawo yiwo katã ne wo yi gbeƒã ɖe ge le afi aɖea etsi mate ŋu dzɔ elabena ŋusẽ le wo si. Woanɔ dzi kaka woava wu wo kple vea. Woawo hã wowu amewo va yi ta. Woanɔ woƒe nɔnɔmetata, woƒe kuku ƒe nɔnɔmetata womaɖi o, woagblẽ wo ɖe Yerusalem ƒe ablɔa dzi fi woku ɖo woanɔ fi ma. Woaɖewo akɔ da ɖe Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, Messenger, enuwo katã ame sia ame nɔ kɔkɔm. CNN, TF1, TV5 Monde, ame sia ame anɔ ɖe, ame sia ame anɔ kɔkɔm. Ŋkeke 3 kple nu vi ɖe kafi woagava tsitre elabena wowu ame kple yi ta woawo hã eyi awu. Yohanes ƒe agbalẽ eta 10. Yesu Kristo gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be nya geɖewo le ye si agblɔ na wo gake ne egblɔe na wo fifia wote le gɔme se ge o. Ke ne ga ye me ye nyateƒe ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe akɔfala ava gblɔ afia wo aɖo ŋku nyawo dzi na wo eye nu siwo ye agblɔ elabena atsɔ wo le ye tɔ me eye nu siwo gbɔna zɔzɔ ge la aɖe wo afia agblɔ wo do ŋgɔ na wo. Nu katã yo elabena enɔ nya gblɔm na wo, enɔ nu ƒom na wo tso eyi ŋuti eye
nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka gblɔ be yi wɔme eve le afii egblɔ esu nenema enyo nenema menye eyi ŋutilãme ƒe yi gblɔm wole ye ta eyi wogblɔ nɛ be eyi ve le fia be esu menye be eyi wɔme eve asu o egɔme nye be mi mete le nya gɔme se mi magagblɔ na mia ko game li ɖe mi mekpɔ tsi ase gɔme. Yohanes ta 8:8 kpukpu ewo kple 11 wova Yesu le ge le Getsemani pardon le Olive to dzi le abɔ afi wodo agbe la le Petro ɖe eyi le akume eye wode be yeatso ta le amea ɖeka nu. Yesu si le gbɔgblɔ na xoxo menye yi be nyagblɔ me le o eƒe ŋku kpɔ yi akaba eye yi mete tso ta na ame o eva ɖe eto ɖeka Yesu bɔbɔ tsɔ toa kɔ ɖo eteƒe abia ku eye wogblɔ nɛ be Petro Simon tsɔ wo yi la de aku me ɖe nawɔe be ekplu si me ɖo la no la nyema nui oa nu si ta me va anyigba dzi ɖo ɖe nyema wɔe oa menye ŋutilãme ʋawɔwɔ be nya Yesu le gbɔgblɔm na mi ta menye ŋutilãme ƒe yi be nya gblɔm wole o menye eyi gbede atsoe o menye yina va ƒle le afi aɖe be nya yo ke yi ka ƒe nya ye Yesu le gbɔgblɔm na mi kpakpli o gbɔgbɔ ƒe yi Efesotɔwo ƒe agbalẽ ta 6 kpukpu 7 be gbɔgbɔ ƒe yi si nye Mawu ƒe nya la eye wole be nye kpakple nya ale ye netsɔna ɣeyiɣi geɖe kɔ wɔa dɔ hlɔna be yeate aƒle avɔ atɔ awu ne yeado nyuie zãne ƒe ɣeyiɣiwo boŋ ne nate ŋu adzro Mawu ƒe nya me nate ŋu awɔ game na gbɔgbɔ be ate ŋu fia wò Mawu ƒe nya la. Hallelujah. Agblɔ na le gbea be nɔvi ŋutsu titi ye menya nu xexlẽ ɖe leke me le ɔge axlẽ Biblia va ŋlɔ ŋkɔ ɖe ƒegbe suku na xe fe kple ga na srɔ̃ ƒegbe xexlẽ na ƒle Biblia ƒegbe Biblia na xlẽ ɣeyiɣiwo katã ne zã kɔ wɔ ma ga yiwo katã ne zã kɔ wɔ ya eye nye eyi ƒeƒle. Hallelujah. Takpekpe gã aɖewo li wɔna yiwo fiana nua me aƒoƒu nuwo akɔ de ame me bena ame wòate ŋu tsi le gbɔgbɔ me kaba nu katã woya mate ŋu azã ga awɔ dɔ me abe ɖe wɔm wole tso gbea tso wetrɔ ya ŋkeke 5 ƒe nu wònye 70,000 agblɔna be xɔ asi akpa vɔ ɖe super wax ɖe nunɔwo le demi pièce aƒle ne sia ame ɖe kom la ekom agbana super wax nene yo mi yɔ Ghana la ja Peter nene gadzɔɖo ƒetɔ neniwo dzra megba entre 45 et 60 000 fifia wo ŋutɔ dawoa awutɔ lae alo na ma va yi ƒle avɔ 70,000 ye wòkɔ va na be nàtɔe na ye ye nenya be ne va yi wɔ me nane gblẽ le ŋutia la ɖɔli avɔa na me neni le awɔ atɔge atɔ ma 2,000 ne ame ɖe dzagbe ƒle wax super wax hollandais te Biblia me le esi o mama gblɔ be nye kristotɔ Biblia me le esi o ma kpɔ be atɔna be ye me de suku ta flash ye me de suku o ok me de suku o e ma yi ma egbe ɖe
nka he mo na osuku yi gba ni ma ti ele ka isuku ma kpem yesu be ne kpem lanti nye la mo be nkume a ma kpem lanti o le fufu nye be nkume. Hallelujah. Ne mai nyanu khekhle afi xɔ yesu wa tukare me dio vo xɔ yesu vo ene va nya be ne ya te awɔ dɔ kpakpli ele be ya nyanu khekhle ya jagba na srɔle yo khle na nu me ko be ko ame ko na mi kata fine na be ho biblia ha ebe eyi o se na kple to eli egbe alo eli melia fia portable la sio enyale ona mi me cha mi me cha no kata e ma ple biblia begbe to eyi o se na kple to ma ple adade o asifom o asime gaforo kriaji o asime nufomoji bene ne zia sirezi te kwa le mai mala yesu gbe na fo nu so la obana etoko na kosie e gala nu seme e ne gbe nu so ko atewe akanyu ito wenye be onto na ba isro gbe hele onto na biblia hele ne hele biblia ada fiade ne gbe nye gbe hele ko france gbe hele amasteso na sroya allo abede jira wa fo na ko nko na couple yi eyi la enye maupe nyala ebe to fa gban le tan ne kukui wie velia glan be ela bana maupe nyala le agbe wa do dana wuyi nfi si ayi nu efi fuade ameyi na de eme ala se ofuto memi pe fu chapo eye o mana luvon kple gbogbodo me eye o nyi tame susu kple dzimedzidziwo ƒe ʋɔnudrɔ̃la ta eyia ne le asiwa anya nu ye nye ye ŋutɔ ye ƒe dzidzi kple nu ye nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu nu ye nye ye ŋutɔ ye ƒe dzodzro kpakple Mawu ƒe gbɔgbɔ ƒe nya si gblɔm na yewo le la nu ye nye ye ƒe tame susu kple nu ye nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu blibo. Ne nɔvi aɖe ame aɖe va tɔ ɖe ŋkume le nya aɖe gblɔ la Mawu ƒe nya si ne nya Mawu ƒe nya ƒe gbɔgbɔ si le mewo la ana anya nu si de megbe na nu si amea le gbɔgblɔ. Hallelujah. Nɔvi nye ƒle yi ebe wɔnu kɔ ƒle yi megblɔ be ɖe va xɔ yi o mana o yi o ebe ƒle yi igɔme nye be ame sia ame to le ŋgɔ ahɔ̃ afi yi ma wɔ asu esi ame ɖewo xɔna se wo Paul nya biblia sugbɔ Paul kataba le ne da si ɖe dzi nye kɔa ma nya biblia be yake alakpae ale yi ye wònɔ klo dzi nɔ zã dzi dzro biblia me nenema ke wò hã na nɔ klo dzi adzro biblia me afi nyanya ma asu asi o ebe nu manya menyo na ame aɖeke o menye na lʋʋ aɖeke o biblia megblɔ kpɔ be egama nɔ anyi ta ye nye dukɔ le tsɔtsrɔ̃m o biblia megblɔ le afi aɖeke be avɔvu le nye dukɔ ŋuti eya ta ye wòtsrɔ̃ ɖo eta ye amewo le kukum ɖo biblia megblɔ kpɔ be afɔkpa mele vinyewo si eya ta eŋu le wo tɔm ɖo eya ta da le wo ɖum le kukum ɖo ebe nye dukɔ le tsɔtsrɔ̃m le manya ta ƒle yi Mawu ƒe nya nu siwo ƒle ɖe egɔme nye be wowɔ tɔ be ne wòasu ye si. Hallelujah. Tso gbedzi tso evevie be le na ye be yanya Mawu ƒe nya nu si menya o ɖe mate awɔ ŋuti dɔ ƒle yi ƒle nya la ƒle agbenya la Yehowa ave nu. Hallelujah. Yina miatso
gblɔ na wò mawo be mese wo nya le gaƒoƒo ya me mele klalo be maƒle yi wonya tsɔ mexɔ na se bena enya la ŋutɔ aɖo menye ko nenema agbagba madzemadze vɔ mese egɔme egbea be agbagba madzemadze la enye kufiatɔwo ƒe dzesi eye kufiatɔa eƒe nu enye ŋukpe eƒe nu enye tsɔtsrɔ̃ eƒe nu enye gbegblẽ eya ta me ma tso kufia gbɔ azɔ nu siwo katã nyia me ɖo la wɔ be manɔ agbe le me o eye mahe amewo tso kume ava na wo si nye agbe la mawɔ wo katã wɔame nuveve si nètsɔ kem la esu be mate ŋu awɔ esia le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me